کۆمەلە چاندا کوردی لە جنێڤێ بە ئارمانجا بەڵافکردنا چاند و زمانی کوردی لە سوێسرای گرنگیەکە مەزن دەدا فێرکردنا زمانی کوردی بە تایبەتی ژمۆنی ئەندامên civaka Kurd. هەروەها دەرفەتێکی چێ dikin ژمۆنی ناساندنا gelê Kurd لە وڵاتی سویسرای بە ئارمانجا پێشخستنا جێگەهێشتن و پێکڤێژیانە ئاشتیانە di navbera civakan de bi taybetî li Swîsrayê. Komele herweha cejn û boneyên civakî bi ahengan pîroz dike. Ha ji wê derê rasterast berêz Ezîz Kalo serokê Komeleya Çanda Kurdî li gel me ye. Berêz Ezîz dema we xweş be, spas û mêvanê me ne. Ez xwazim pêşî bizanibim hûn çawa giringiyê didin zimanê Kurdî. Var baş mamosta ji bo we û temaşevanê Kanala Rûdaw. Destpêk ez xwazim spasiya her dayîkekî Kurd bikim, her bavekî Kurd li dîaspora yê got zarokê xwe xwedî derkevin, zarokê xwe qeyd kin dibistanê Kurdî li dîaspora ji bo fêrî zimanê xwe bibin. Yê melvêdê berî 2 heftiya me dawîbûna nîvsala anî ya havînê ya 2024 ya zimanê Kurdî amedbûna malbata em me dawî anî bawernamê zaroka yê got asta we mesel nivîskirî me qeyd kirî me dane zaroka astê we. Baş, te destpêkê destpasiya dayikan kir. Yanî li gorî nêrîna te dayîk li wê derê giringiyê didin ku zarokên wan fêrî zimanê dayîkê bin pêş ku fêrî zimanekî tir bibin? Belê mamosta ez bêjim te yanî malbat baş alîkarin zarokê xwe re ji bo fêrbûna zimanê Kurdî ji ber got zimanê wî hebûna wî ye ji ber got em welatekî ne zimanê me ye ne kulturê me ye ew dayîk ji alîkara zarokê xwe re ji bo zimanê xwe û çand û hundana xwe naz bike xwedî derkeve hunda nebe vê dê dîaspora bi taybet kantonê Cinêfê. Baş e. Ji kengî ve dibistan hatine vekirin? Ya me wek Komela Kultura Kurdî Cinêfê ev ve 8 sal em berdewamin em zaroka fêrî Kurdî kin ji xêrî fêrkirina zimanê Kurdî jî gelek festîvala jî em peşdarin Cinêfê de gel komîna kantona Cinêfê û zanên gelek tiştê kulturî çêbin em wek Komela xwe de her dem peşdarin. Baş çend dibistanin berêz Ezîz hetanî niha hatine vekirin taybetî ji bonî fêrkirina zimanê dayîkê? Belê mamosta ya me ez bêjim te yekem dibistan wek Komela Kultura Kurdî Cinêfê 2016 hat demezrandin bi zimanê Kirmancî bî yekem bî baş rojê du roj heftê me da zaroka û berî salekî 2023 Komelekê dî Kurdî jî hat demezrandin Cinêfê navê Komela Kultura Kurdî Cinêfê warê beşê zimanê Sûranî di û yekê dî jî Kurdî heye navê Enstatûta Kurdî ew ji Kirmancî din hasiyê dibistanê me Kurdî çêbîne kantonê Cinêfê welê giringî di zimanê Kurdî. Baş e. Çend şagirtê we hene berêz Ezîz? Belê destpêka salî wextê me vekir me 23 zarok me qeyd kirin cem me hebî û piştre 17 zarok jê tê dibistana Kurdî rojê şemî em berdewamin dersadên zaroka. Baş ji bilî zarokên Kurd te zarokên biyanî dixwazin bên û fêrî zimanê Kurdî bibin? Yê me destpêkê wextê me vekir gelek zarok hatin em bêjî destpêkê de wextê me got zimanê Kirmancî hinek zarok hatê dî wa Pirtugalî bîn, Swîsrî bî, dayîkê wa Ereb jî bî, bavê wa Kurd bî cem me qeyd kirin ji bo fêrî Kurdî bibe ew giringî da zimanê Kurdî û hene yanî Swîsrî jinê me de fêrî Kurdî bin zarokê kiçik destpêkê wextê me vekirin zimanê bo fêrkirina zimanê Kurdî. Baş e. Materyalê we çi ne berêz Ezîz ez xwazim vê bizanibin hûn ji ku derê tînin hûn ji Rojava tînin yan jî her bigiştî materyalê we taybet hene bi zimanê Kurdî? Belê mamosta destpêka wextê me vekirin Merya Komkar e Komela Komkar Lozanê espasiya mamosta Evdêjekê serokê Komela Komkar Lozanê 2016 ew ji me re ji me re hevalekî li Swêdê da me Komkar li Swêdê ew piştgirt bî ji me re warê pirtûkên Kurdî Kirmancî de alîkar bîn me re û piştî berî va salê dawî de me niha mamostayê me ew pirtûkên Kurdî yê asta em bêjî temenê wan em bêjî refê pênca û çara wî çe mamosta ji Bakurê Kurdistanê anî em din zaroka. Aha ji Bakur ve anî. Baş e.
کنسرت که هون لدار دخن بونین کردی که هون لدار دخن آرمانجا و جوان چیه که هون بردوان بان چالاکیان لدار دخن ساعت خوش مامستا بله ام گلک چالاکی کردی چیکل ویدل جنیفه ام گرینگی بدین کلتوری خواه کلتوری می کردی جو کلتوره کی نکی میوا کلتور اندیا کلتوره کی زنگینه ام بیجل دیاسپورا گلک خلک ما کوچ بربینه ام وقت ای سال 2024 ما کملا کلتورا کردی کملا کلتورا کردی روشالات سورانی مهور بیرانینا زمان زکماکی 21 سبات مهور او چالاکی چیکرن زاروکا زمان خوی کردی و استران و دیروک و چیروک و دیران هفره مکرن به هفره و حاضر بون آمد بونا ام بیجی شارع دریا کانتونی جنیفیجه ام کلتوری خو ناس کرن بدی نه به زمان کردیجه ام بیجی واری ورگردجه واری بری 2 سالا 3 سالا ما خاچا سوری سوئیسیجه ما تابلو اکی کردیجه ما خلاط کرن ما دا خاچا سورا سوئیسی ویدی کانتونی جنیفی واری زانگه دج ام فستیوالا چیکن ام کلتوری خو بلاف کرن بدن ام ناسکرین بدن وی ولاتی جنیفی باشه دماکو زاروک یانجی شاگرد خوندنا خواه به کردی تمام دکه پشتره چه دکه یعنی چه تل پیشیاوی تبش هنه دنوازانن گهده کو بخوینه کتنه دنوازانن گهده متریالین و یانجیان بیجن زمان کردی بخواه بله ما مستوک مو گوت زاروک تدی نه هافی نه دبستان حمیته گرفتن دست به که دکتر ام زاروک ما مگوت زانگه دم روز سالانه هیوا چارا ام فستیوال کی چکی گل زمان دی تقریبا 20 دولت کونه خدانن خانه خود دیار کن آلا خود دیار کن دیلان خو وک البانی و کوسووی عربن ام زاروک خو گل خو بین تنبورا کردی دیلانا کردی ام دیار کن پیشکش کن زانگه ده وک مگوت کومینی در شارع دریا جنیفری چی به ام ولی بلاف کرن باش گلکی سپاسیت کم برز عزیز کالو سروک کملا چانزا کردی جنیوه اون گلمه بون گلک سپاس سپاس بو باش لالیه کی دن